Kuuma riria murimu wa COVID-19 watonyire guku bururi-ini, arwaru a mirimu itiganite matikoretwo makiamukira ndawa cia kuigana kuma kuri ceceni cia kwirutira cia ugima wa mwiri. Andu aria mari na mirimu ta kwambatira gwa thakame na TB nio mari ugwati-ini wa kugwatwo ni homa ya coronavirus, kuona njira ciao cia kurigitwo ni ithararite ni wagi wa ndawa na kwaga guthurimwo ta uria muikariri giti wa maabitha a kwirutira a ugima wa mwiri Wycliffe Jack aratariria. Na sana watu wenye wanatumia madawa. For example, anatumia dawa za TB, akona blood pressure, diabetes na magonjwa mengi. Quinta Achieng murwaru wa murimu wa mukingo ni ataririe moritu maria agereire niguo kwigwatira ndawa cia murimu uyu, guku akiuga murimu wa COVID-19 ni ucungirire mitangiko maingi makiria kuri andu take aria mafataraga ndawa. Wakati wa corona bila hawa CHV maisha yangu na wengine wenye na wengine kama mimi tungekuwa namna gani bila CHV kukuja kutuangalia ta wakati wa mvua ama wakati wowote. Mwena-ini wao maabitha a kwirutira a ugima wa mwiri mwena uyu nimoritie thirikari kumaririkana na njira ya kumahe uteithio wa indo cia kwigita murimu wa COVID-19 hamwe na ndawa. Hatuna vitu za kuvaa, kila siku siwezi pata mask. Wengine mtu anakuambia umpeleke hospitali hajiwezi, sina transport, sina pesa, sina fadi yoyote. Sasa hiyo ni changamoto, wakikuona wanafikiria umewaletea mask na hauna. Wengine wanataka sabuni hauna. Kwa hivyo ni challenge kubwa kwa sababu mtu wanafikiria utawaletea pesa. Wengine kazi walifutwa hawaendi kazi. Itora riri ria gitaka rina ceceni 15 cia motungata ma urigitani iria itungatagira makiria ma ikari 2,900. Hado-ini Hakame TV ritora kwa ni Wambui wa Maina. Mamia, wewe ndio the head.